Polaznici vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno pero, njihovi roditelji i vaspitači, priredili su nezaboravno veče u impozantnoj vili Jelena, a na temu Rusije. Naime, ovo je već postala tradicija Kreativnog pera. S obzirom da ga pohađaju deca iz raznih zemalja, u razgovoru sa roditeljima i polaznicima, menadžment je došao na ideju da na kreativan i umetnički način spoji kulture različitih zemalja i pokaže deci koliko je bitan za sazrevanje multikulturalni duh i kosmopolitizam. Dan internacionalne kuhinje je nešto što je u Kreativnom peru već tradicija. Već 5 godina mi to obeležavamo, a ideja jeste potekla od roditelja, od naše fantastične asocijacije roditelja i naravno naše dece i naših učenika. Pre 5 godina jesmo to upriličili, jer zaista u našem ambijentu, u našoj školskoj sredini, gde deca, samim tim i njihove porodice, potiču iz različitih zemalja, ta multikulturalnost i multilingvalnost prosto je nametnula ideju ajde da se upoznajemo kroz te različitosti. I imajući to u vidu, znači pre 5 godina, domaćin zemlja je bila Italija, pa su se redom ređale Indonezija, Srbija, prošle godine je bila Austrija i ove godine Rusija. Zapravo, u tom nekom kulturnoj javnoj delatnosti Kreativnog pera zaista su brojna događanja, ali ovo, znači Dan internacionalne kuhinje, već tradicionalno se okuplja i ono što je, rekla bih, osnovna ideja je da se zemlje domaćini predstave u tim svojim specifičnostima kroz muziku, ples, ali i kroz nacionalnu kuhinju. Roditelji i deca su udruženim snagama napravili specijalitete karakteristične za Rusiju. Naravno, tu je bila i neizostavna srpska ruska salata. Prisutnima se obratila Natalija Čepurin, supruga ambasadora Rusije u Srbiji, Aleksandra Čepurina. Pozdravila je mališane njihove roditelje i istakla koliko je lepo videti sinergiju između Srbije i Rusije. Это очень интересное совпадение в этом году. Danas sam se našla isto na lepom događaju, odnosno koncertu ruskih i srpskih pesama, tako da je jako lepo danas isto to videti. Po meni je jako bitno da se ovaj događaj organizuje baš od strane dece, pošto deca je naša budućnost. Od njih zavisi naša budućnost i baš od njih zavisi jačanje, produbljivanje odnosa između naših država, između naših naroda koji su jako bliske. Polaznici Kreativnog pera, od najmlađih do tinejdžera, priredili su tradicionalne pesme i igre iz Rusije, što je bilo pravo uživanje za gledati. U jednom trenutku se povelo Srpsko kolce, što je izazvalo gromoglasan aplauz. Primetili smo nešto neobično lepo, sinergiju svih polaznika vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno pero, od najmlađih pa do tinejdžera. Pitali smo direktorku Kreativnog pera Gordanu Kedžić koliko je bitno da deca budu socijalizovana sa starijima. Pa ono što zaista jeste ključno, a to je nešto što je poznato kada je negde savremen pristup i savremena nastava kakva je u Kreativnom peru, a to je da vršnjačko učenje i podučavanje daje izuzetne rezultate. Naše deca sarađuju u brojnim aktivnostima, pa i u kulturnim i javnim nastupima, jer zapravo najbliže dete detetu može da pokaže i objasni kako bi to trebalo da izgleda, bez obzira da li je u pitanju neko učenje, znači neka edukacija, ili u pitanju, evo ovako, neki ples, pesma i sve ono što oni zaista zajednički upriliče. I ja bih još nešto istakla što je potpuno karakteristika našeg vaspitno-obrazovnog sistema, a to je da samo udruženi, znači deca, roditelji, mi svi zajedno u Kreativnom peru možemo da iznesemo jedno ovakvo događanje koje ima za cilj vaspitavanje dece na principima upravo tih nekih poštovanja različitosti. U multikulturalnosti, u multilingvalnosti upravo ta različitost najviše može da se vidi. Na mlađima svet ostaje, kaže izreka. Sudeći po viđenoj sinergiji talenta, kreativnosti i znanja, svet koji će stvoriti ovakva deca nesumnjivo će biti mnogo dobro mesto.